fáilteteach bhíon clachasa an máta chuig do Craobh Fulfil Mhaoir den mór Luimneach sa bhaile na go bredáin an sa tús Páirc nGael bhór na hínse I gcathair Luimneach anóna bra réine rud sanna isú an dáid an híos chuig agus iad an trapáil lá na Páirce tosnámí géamh na lá na clé na fuin Luimneach Árann a bhíonach Luimneach agus a thrúgáin ar a bhuiin gáú go leistíon ar a bhuiin chusan an le dénach bhíocha le portláge le chaileidir na héad cholí na bháin chuil as an mhuíochtaíad do crón na bliana seo agus is mar se éis sin san Páirce. Sa cúil Alex O'Kerry nó Alex Kearns an lína lán cúlan san John Murray Arias, Jackie Dewan mar lán cúlaí agus Sean Duff ó Bhungrit Lev Paul ar héamh na láimhe lé. Lelína cúr Jack Cosgrove Arias, Eamon Richardson a lár Bíl agus James Collin ar héamh na láimhe lé. Lár na Páirce, Conor Ryan agus Aidan O'Connell an san na tosathe an san Lelína tá John O'Connor Arias, Derek Gleeson ar an dahad slad agus Cillian Begley an fearnúis díg ó Bhungrit Lev Paul cóma. Agus an lína lán tosacha chusan tá Robert O'Farrell ó Cíl Díma an is Cinnarí I going a bháin, Owen Brosnan os na Piarsaí I going a eile agus atartha tá Cathal Dennehy ó Glenóir. Sin iad na Luimneach iad am hansan agus iad agus na focail dénacha áidecha ó Evan Loftus an Bannisteoir hís an san Cathamín san go Tiobraid fós an áirimh do Craobh na mún na bliana seo níl Luimneach fáíir sa cúlacha san tá Paddy McCormack ó nGael an lína lán cúlan san Carl O'Reilly Arias, Evan Morris mar lán cúlaí agus dahi ó rion ar héamh na láimhe lé. An san sa Lelína tá Adam Ryan Arias, Ewan Murray ó Saoirse Gúr na Céile mar lecúlaí Lord agus Shane Cleary ar héamh na láimhe lé ó Kilruan McDonald's. Lár na Páirce go san tá Sam O'Rian agus Charlie O'Rian. An lína lehosig Stephen Tobin na hostig a gine corcaí das na síintin níos túiscim líana fearnúistigh ar a dad slatacha san sin Tiernan Ryan agus ar héamh na láimhe lé tá David Costigan ó Bháchuidce agus an lína lán tosacha go san Robbie Ryan a going a bháin, Cormac Fitzpatrick na chuine eile agus atartha Jamie Ormond ón Downpal Moor nó chuman J.K. Brackens. Well, seach tá dearnach don trasa Babhta cúig ar fad atáimirte I nómhaing tá corcaí agus gúnta chlár í sa bhorcaí críomh comma agus cé bhfuil isagaing gur iad Tiobraid gúnta chlár agus corcaí atá cáile den giad Babhta eile don gomórtas seo agus ná raig Luimneach ná Portláirce chun cín raig tarí an dáchlathe an nocht ar cé raigisteach sa chlé canis mar raig an tarna idan agus an tríúiran isteach go Babhta le canis. Fé mar a hasan rudí fé láthir tá an chlár ar umláin faointí ar sé faointe ar bhara corcaí agus Tiobraid las díordóibh ar ceile faointe an taobh níos mábhún corcaí nó mábhún Tiobraid na nacht raidí san chun cín mar bhecha níos mó scórála diantacha sa chluthe san ag gcuine corcaí. Ach an dáiran is iad a bhá lár na Páirce tá réiteoir amach fearfortláirge Sean Brunach agus tugamid go mó scrí don Árann náisiúnta Árann na bhíon.
Árann líon agus cuman scéal go méid Luimneach I gimirt ó héamh na carach sús drón na hínse más mallet agus go méid Tiobraid a cosint cúil na hínse réamh na lábhaigh lé uingne ansa Páirc nGael a mín sití lár na Páirce go háard os ciún na Páirce agus jumpla bráile fiscint hís fúing deidir seachtainna seo dearnach de bhí abráin tá na hatra dianta well tá sin go léir mar a bhí go fór idir a hocht agus an é ón dáthíh fós I lár na Páirce le chéile an réiteoir Seán Welsh fiach an timppleid agus tá an clé féáin túil seo chuing Luimneach géad ceann an san má go níiad taobhíocht an bar sé ag Jack Cosgrove ceann mór clíánach isteach an dro cúla ní a bhéar rathra gan san agus é leanú amach héamh na láimh deise. Bhuiile amach leis le tógant I cúlbáir a Tiobraid Council titim I lár na Páirce ard dóha. Luimneach agus an brisio áireach san. As láimh garhamach an Babhta san ag fear Tiobraid ag éan Ryan ag éan inis ag éan Shelbháil ar náis dianta go maith san ag Seán Duftas na Luimneach ach fós slitar ar a dalamh a sé dechar tá sé te a sé nó galúnach ach tá sé ag fear Luimneach. Pas láimh isteach sa spás Luimneach a réisteach an cuma an council na Praba ó go blion beaglaí agus an council takeamach íon taobh san an bar. Beag sús go maithigh ar lár Páirc fan a Ryan á bhúla ón déimhníine ach de bhí an lámh Craachta ag an réiteoir ag Seán Welsh agus beag buile séir ag an Luimneach an council laistigh den lína 15 méadar ar héamh an bhóthir an sa ar ag tús a Páirc nGael Luimneach. Robert ó Ferrell a teachtamach leis an gceann sa bhóla ó héamh na Citóige. Búirteige agus búirte go crín agus an chéad scór ag Luimneach in san cléir seo cam trí cléir imre go dtí seo I gis na Luimneach ní raidh glotha éon ceanna go bhóchant ach seachas an rada fuaidir ó Corcaigh sa chéad bhóta níor scarach trí chúdíiniad agus cúnta an chlár agus níor bh chúdína bháin atar a féinigh agus portláge sa cléir dearna go móta cear héana 8 léana 7 ceansa méach aris an déimhlíine áil an déimhile an bar bhuiile slasa ag go Luimneach ag Tiobraid ina lehéin den bar dír chlas mod an lína 15 méadar. Agus gara go maith sús fan na clíthán an san fear Tiobraid na géirí géifeacha tu go sécha ghead an tanna ar a féidir do dhéon leis búirt ar a déimhlíine cad dhéana sé casa sé amach agus pas amach go lár na Páirce Tiobraid na glúise spás an saige fel an deadmhisteach ar a gól agus sinéad flagra sinéad glúise sinéad cúl agus an council chuisteach go gúil an angling go gáín saidirsúil an san taréise a chúil taréise bheith an Babhta san na stólam gur bé Cormac Fitzpatrick a chuisteach an council gur béidir go John Maurice Macás na dhéige fág seasigh an scór cúil go bhéon chúlína bháin agus an council titim ar ceann fada I titim ar an lína lán tosa gur héhile na Páirce an bratan ardéig an mair déimhlíine agus an builis lesa amach ag go Luimneach ag Tiobraid go man a scéal. Ar an gúlíon Luasan ag Luimneach agus na Tiobraidig agus é sin chura go cúil an agaigh go snastacha stéan cearú cúil atá feitecans na chluhíige se ceansa titim in san lína lehosaigh a ríist Luimneach an éifeachas ús níocha sé agus an san na Tiobraidig i brúisteach ósaiciún Tás mé sa bhuachan san tá sé téman I déanam tá sé hanaíoch ar a raimach mead ar an slitar isteach an arbíd an ceansan le léhanis agus na Luimneach slitar ar an dalamh tá híga an na rocks seo an rock glantamach go maith san I go Luimneach agus iad san bheitthe ar an únsaí go taobh na Páirce. Council le bóchan go hana sin go Luimneach ríist dianta go maith san I bhrí cheardiúg chail duine ag casa agus ag gaimsú cúlí maith san batún an áíideh ó gúlaí a teachtamach an council ceann garid seaasnar chúil feit ag Luimneach agus tíach cúlí na bháin is atar a ríis. Eddie McCormick go taobh na Páirce.
Fulfil Slasa, the Luimneach. Clear dear come up. That's an initial token to James Coughlin. Tiobraid and Líne Lord in Lord Park. Ishul is Dax's boss and Babhta son achas boss and Líne Ganzi Hibradon Tráchtaire Mackinson Kalish was the Buntage Day Tip and Love talk Tráchtaire agus talking those cigarette or Count Dasson good in Tussie good in Cormac Fitzpatrick will in American Talon Cower Tactic in Coma she didn't first Robbie Ryan and Johnson in the gear the hauling Harrison Jaston scored that and Babhta son Robbie Ryan Vertins the Queen Corbju Gamal in the Kalen son Cormac Fitzpatrick August Robbie Ryan Body Luimneach Alex Kearns and Greens the Suler Council could come out all score and Tussie was the end of my Robert O'Farrell at Macta Roar and Council Latin call her after Puntage down the college the entire or a Valic change son near Henny again or das agus Rabbit and Nash D and Willisair and Council initially talking to you in the soccer and Tiobraid class mother Nina that had a good made. Hallo, er is de heimsnet aan in sanering of wie dan ook wil Tráchtaire kon gal kon grien voor het sataging voor niet hieltje aan zijn Luimneach Tráchtaire. Council Boorte, ik Robert O'Farrell wil she green, Tosh green, a hen dan oor tree. Shane Omer Kalemer in me head. Kan Garrett Tokamak in Coolbare Hubredarden, show here the tact I shake a long coolie. Neil Raters was the good talk to get the right Penny McCormack Arnash is chef father and Babhta. Lord Park has no get tackle shadows late Mumhan son get double okay favor is something American Talon young knock fight James Coughlin and son the Luimneach she had the big in the Maclesh agus Jamie Árann leis Johnson all on the park Richie Green in Dole in the middle you right got where cool and Johnson is cutting shaker in she last mother good you get it talk of how the Jack Duan Count Federation draw Robert O'Farrell ID as a deal of Gama college the need okay favorable Council now again well by edge she dressed on scored took the call not the need we should be going in Roda have the love edition Count got it on goal body Penny McCormack as this McCormack Korean first McCormack skill in a butt skill in a Mhaoir get to be all Luimneach Robert O'Farrell Peter Roglic and Babhta son and Slitten the heck of Talon and Slitten of Craobh Harrison Líne the refall you're going in Tassie this is instant nomity Luhad and Glasha they're not up nomity mehe agus it and the council is token to be Luimneach Lord Park Ferret Tactaire Roar agus said Dilla Mumhan and Lon Lewis Tucker National Luimneach Council Board Duck and Council Nemach have the live play the Kielabint Lesh and Lushuk son nach Nerevan Craobh me got to get there Council Board on Goal Border Nive Chess Alstar share Willie Leshin is sticks a cool or a council and shield count that may have deed a Kamak was Harrison Tabdina over the Amak Trish the road Vemaraf. Count and spotted in the Lord Park, talk her national Luimneach Tales on the Park Robert O'Farrell and the Spruce. Love my gift, Bertol Bernard known about the sun, connect with Fulfil, past Logans and the good Timney, but I didn't shield, or if you were not traditional lead to co-father, led David Costigan, Count Father Jackson, lawfully eliminated on chairman of the council, Africa's Scottish and Evan Harrison Babhta son. The end outfield Johnson, Tarry Shearer, Stucky Boyer, Alex Kearns and Council Iomána. Gwynsat, fiechant Sherdeen galore, fiechant and the Bratacha, is shaded trust in the park, Yakmas and Vantage de A, Yakshe Gaur,
Luimneach insan chiad le ach mar a derim is mó de gwe séad an test na Páirc ná níle agus spéir go bhééis sin atá chuisteach gur bhfuíach go bredáden go dtí seo. Ceann sa búltaigh Alex Kearns ceann fada I tite mé méle chúil cé tá andas na Luimneach a dus na Tiobraid an cú an fear an teachtamach san David Ryan a hennig goach leis a scritar I sé daidséire go 5 second ach níos Tiobraid is sadar có fada leis an líne as go cúig méidir an ceann plíhánach an san is brelis na tosa an ceann san agus croinn sé spás seo chuing Jamie Árann ceann san a bhúlaige ceann áling ar fad. Haine sé an glanna ar dúis an 10% an san an slitar plíhánach Jamie Árann spannan sé a chrinne sa ábaltút is scóráling. Péireatar tá sé go Luimneach Álann san ó scóran an testáin oscailtear an ceann san na héide isteach an dro cúil an ceann san amachtamach cím bhfuil John O'Connor a caintean san na sarála hí sa méanaar chu na héanaar agus spetstam well níor dhéon agus dhíbh sé amach ar agus dhíbh sé amóra. Ceann san leis titim an san idir an stóir gur Árann a ríise an san. In éanaach le Jackie Dwan ní hé Árann a bhí annach Robbie Ryan. Graim ige ar an gansaí an réiteoir fearfort láirge ina ggóiseacht chuig sé ceann san agus seans bogadis ag Cormac Fitzpatrick chun Tiobraid a chur cúlí neile chun cín agus iad a chur cúl glan chun na masa. Búilte agus búilte go hádaige osciún an testáin osciún an líontáin ar cúl agus a síos agus isteach san talán fé bíomh a chúl. Ceann san búilteach I gá Luimneach titim ar an 10 cúig an áir dóha chéach an éáil sléir fear Luimneach ar fear Imdán a dan an dalah agus seo chuig na Tiobraid an tlúise chun cín mar a derim tá siad cáilethe hena féin ceann áling isteach an sarí bhfuil tosí chun é seo hágan ceann san idir na fríide lasma í dhéon sé an rud ceart thug sé féin gúil ach go heol iirecht Jamie Árann be gáinín lasma an gúile agus an seans lethe amú ar a bredáden ach iad fós cúl glan go cín. Garad ag Luimneach teachtamach an is tí fahim ar a chud an is búta go. It's a glótas seo seans ag tar bredáden an titim isteach an dóir cúil. An cíal mar á dhéanamh ag Alex Kearns per sé cumán leis a máta san agus an bríons na súléir. Asbeag agus Luimneach ar an múnsaí a héile an Páirc. Robert O'Fallon, Anna Garden Termine, agus Kilburg Galore, a chur sé an slitar an áde gúling an Tiobraid amach aris an líne agus an British asa ag Robert O'Fallon féin. Isteach an orpaín. Í réidig le fel Luimneach ceann súrin giad éireacht agus slanta goman. Tiobraid na dulad nónsaí. Fear a dahad slát tíarna choirí, tíarna crainn. That's lágad a cúig, fós a dulad cín. Fear a bháin chun a bháin áit scór Tiobraid. Rís sé ramú agus an san go hár aris an dasnán agus bratbán ordahan san ag David Costigan. Bullibach, Alex Kearns. Titi mer a dahad slát. Céadach an éáil, tá sé ag fear Luimneach, tá sé ag O'Fallon. O'Fallon san ceann san á bhúlaige ach an ceann san ag báil seaasna an chúil seachas idir na cúlaí agus an ceann ceann chur am bhuaig Luimneach go dtí seo. Ceann garad eile, ní léinge feire ar an bheirs a bhuaigh san, ní léinge feire ar Cathal O'Reilly as tag an Cathal inis go fada leis an líne 15 méadar ach an san. Taspíháiní hóscúitan san chur sé láimhir ceann tréistún ceann san sé numar chuile díanamh do Adam Ryan agus beag British gasa I go Luimneach. Tócha I go leachúlí lár Éimean Richardson. Feite ag Tiobraid I go leachúlí lár a héile na Páirc Ewan Murray agus Ewan Murray Macdóéis seo chuid Charlie Ryan sciad an gar amach Luimneach má se agus an tastic amach san go Tiobraid. Agus seo chuig a dul chun cín leis. Chansa ó lár na Páirc a séir beag an Babhta san ach tá siad fós an bóg an san Luimneach a dul chun cín. Robert O'Farrell bhfuil sin ceann san feitige
Well, the 11 tallest station yonder, the V tallest notion, go hard, in the coolie, Ige Robert O'Farrell, Dullaminach, August Trish, Kerenoma Diagole, talk cool into the forehead. Hena Car, a tall, Ige Tubradon, Kerachuli, a tall, Dullaminach, Stackle or Wheel, Chuckle the Timberding, August Lula Haggard, Fairus, Beach, and Cherry, Paslavish, Duxus Pasri, Chancellor, and Tanacool, August Chineta on the other hand. Chineta on the other hand. Duskin and Spas, Owl and Dihon, on Passage Duxus Spas, and Farren Tact, Fay Lewis, and Ruha Raider, a Stacker Gulanag, August Deer, Shanston Ross, the Alex Kearns. Counselling the Jamie Armand this time. Harish, on Lina Lawn Cooling, Limit of Oscar Tagus, Gara, Gus Miderini, against the Timberding, August the Duncan Keen. Returned on the Stackerish, Falcon the Hesty, a male cool limini, Caruic like Dirk Bear, Eric Log. Gá cool landed in the forenet, dó car and another car. But I did it to the dawn, figure me or the minifin some dog, I had done the calendar, the coolie of all good for Florga, the cheek coolie, a good and floor. I can to get a development skill, the wooder, corking, the gá coolie, Savannah nor the sailor, so he about the coolie of all the small arnica. A good for Florgas, a ton about that. It's the calendar and son, a good for Flor, the coolie nelle in St. Malta a car. So, Taw the Ford, Shagas, for the Shah, the Garda, Kane, a more true, go win Port Lorga, Agus Luimneach, Mehe, on the Mortis Grecian, Council and Praba, the Stackly and Cool Boy, Agus Diantagama, the Stiganson, Eden the Coolie, the Bradon, the Penny McCormack, but the Council. Dain Cherry, agus seo going ar an ón síad. I gáin ín slíad is go first spás rís, agus fós a dul go cé. Trahíonn siad an bherd agus téann siad a raig, agus rair gar an gúl go leo éis sin, agus haris an glas náin go patenta an Babhta san. Deireadh, nuair a trahíonn siad an slíad, tána seansanna ádóga tin isisio, agus siad gofa dó cúig le náir i cear, héan diag le cear chun cín. Isca chafaisteach an der dine, maar als je tegen zahanuf, jou Garen Reach or Gulboire, Kofada, Le Eamon Richardson, agus Jan Cherna, she van Echola go tever in the Páirc. Al Cossatorson leis hier in Sunnig Timberdorn, agus Dianta Gamachos on leis, Ewan Murray, kun she regri Paddy McCormack attacked Mark Bishin, agus in Sun Count, Eraigan son of Sun's ground, and Diantan son, Igfar Lemini, Achanson, Yeref, Shesas, the Lishikine. Has the Sheikh Nav Shawl, on real loose in the Mhaoir, on Schnitter took a Kunkeen, Agus and Council, well, Lackey and Mater, Agus and Council is, well, Tashi Lashpig than Radar, the Hebrador, the Gushanska Council, a Hor, Lena Quid. Good Lord, come on. Cook Reed. Yep. First experience, Cormac Fitzpatrick, he in advantage of Caroline Garrett, Augustin Son and Count Father. He took him Oscar Cool, Hebradon, Christian Chair, she had the cool is small of the Nushak and Council, Tasha, Björnach fighter, Nashi, Luimneach, Neil Gafol, Asheg the Timberding, August took a shit of Bra, Rig, Sucker, Latsmod, and Lina, Fahmed, and Lish, Pass Live, he may have more of Masha, Agus and Council, Castle Temple, Agus Luimneach Rish, well, Stolen, Vies, and Gantasi, Alunga, it's a rogue from Schlitterson, a command, Nabach, and Rara, and Erickson, Agus and Kuigu Count, Luimneach, Agus the Bradon, Sauce, the Count, Garrett Hogan, Agus and Son, Tackle on an eye, Agus Council, Automatic and naturally, yes, she Adam Ryan, after he struck into the shoe about the son, he John O'Connor, I can speak with the Céadaoin, he took it on. She Paddy McCormack, but I attacked Martin the Council, last mother Nina Shaska going Mather. We have. Did you walk in the Chinny at all, eh?
to go maige. To get it. And leave it for meter. Like come up Luimneach and a year there. Fighter national to the Dorn Dolphin Keen, the Antiquai Orban, did Bert in April, false and tripped and schlitter, and schlitter at a dollar with college, the thing that does see, August and Adog Shete, it's a William Mac. Emil Stone Pelle. Let Hogan to Alex Kearns. Club and Sut, Chasna over. The piercing. Political lawyer again. Titim Rimmel the Carno get big idea in the law. Actually, Farah and a dollar. We yain and schlitter about the sun. I was shuffling to the dawn. Far say getting Schlee and of Duffin, Holland, Devil Bar. Casa Temple Max here. So Giri, well, Tossi went to Makatang, Bert, Costator, and so the council had to tackle our way, August Atlanta, Shuffle Luimneach, Macklin Devil and Bar. Pass Love Nash, Anna Washington, about the son, Chuck Connor Ryan, I think council and the last year. Well, it's Dolim Gersuckle, a Guinea content Lord, Gerchloric, Luimneach, nay chance steered. A corridor a move in his son. Well, Bessie on a guard, then a Omalon son and not my Lennon shield, then a meek in his skin. He had a Takama, Council Dear to the Marker, Killian Begley, Agus Shin Kelnele, and Prabag and Nafashuk, a Mark Harrison Mhaoir. Count Garrity to the dawn. A Mark could in the Lacko and Sandra Heaven alive with Clay, Shane Cleary in a Einer. Okay, Luan. Susa Donna, that's a dent to come about the son of Jackie Duan, the Luimneach. Giri Takmak, Faris Stracker das Akari Nish, and counts on the Glana, got the heaven of the park, and Lacanus, Luimneach, Dove Hanig, I was Craobh about the son, La Hansen about the son, the Tiobraid attack temple, and I got the door. Okay, Matalo, other Fayre, Eagle Luimneach, I was well. Whatever they told, all the deal in that page, I'm going to have the fish game of the October to Martian Falk of the Hammer. To Broden, Row Lodge and the Cuttian took the Cocoon Port of Kunkeen, Council Fannically Honor Heaven and the Park, and Rator and Logan to Nimmerclano to Ride, that's a fighting Luimneach. That's live tackle our wheel. It's a attack temple. It's past live Ella, we had forced that thing to need a shask of Beather. Oscillate Shannon Goody is in the rule. Casual, Snay John O'Connor, Catty Macuri and Cleon. Okay, later Howland and Shane Cleary. So scream Kuyarish, Iomána Slutasags, Nori Ancients and Evluri in Sposh. What a tough figure, Count Chaston about the sun, oh, dear to calling. Oh, yeah, and over the tail, the big share all the sea about the sun. On the fast point to back and son, I was suspect not red on Tossi and share in the other food to the dog. The minute passed over, in a move about the sun, flashing at the minute, the first second, so count the stack on our bean, or winning a dinner, target share nationals and count Isha, all score and Tossi and Mark. Pass it to your bullets, council, to take a dance, and sport, I should just Jamie on. Jamie, came with the Cardia got out again. I should go for Mexico again. August, well, Neil, Jackie Duan, or Lanod, Jackie Duan, and Fanod, but lawfully tradition, was score a cool, Ratornish, Glef, Alex Kearns, and Council Woolamak, Nate, I did to get August Spurs, I'm sure get come August Luimneach, a deal about the son, Shineo and Brosnan. Stackle our wheel, Darren Gleeson, William Council Green, Neil Dolaway, Agus and Tumlonson, Sigardu, oh, hosting and plan. Walk the table in the park, here in Council, good evening, David Ryan, Lord Bean and son. To Broden, Anna Crean, Lishna Passana Live, Agus on come on. Good evening, I can read a novel in the Ritson. The Vroo Ocker, Eagle Luimneach Orra, and Schlitter at a dollar was scoring where they've been a Holland, they were in board, Falharbadon, Godor, Fish game in a talk again,
Isteach a dro cóú le an réiteór rá ar an chanístíanta agus go sé strachair siar agus é géirigh scí é anamh chun cín agus beag seansa lenis agus na Tiobraid. Snú beag bailad stachas an bhail mar a bheith fású leis istócha agus Luimneach as an áireamh do Craobh na bliana seo agus Tiobraid mar a déanam iad san cáilethe náfuil géiste iad san dách le anocht an ceannaí sa barcaí chuomhir ar corpus chun ar chláir agus an ceansa a céhhéh sa chiadáid a réigeíoch le canis ar beag an tarna is an tríúáid ag an dáir an eile san é sin go raibh go háir aris an deasna an ceann mhaile agus na Tiobraid agus díogar níag tá bhearna san i lehanú dóhocht le náir ceair in is. Ó, chud sin Diagolín in na fórna. Ceannisteach sa spás ac an spás an blianta ag fearar blár. Ó ghuinig go duine teachtamach leis an pes go fada le lár na Páirc in is agus anna rúra dhéanamh san agus na Tiobraid go dul go cín ach diaamta go maith an Babhta san ach diaamta go chalíiseach ag fearla mní gur heinig an cumán trasna agus is tólam gur bhfuil tip ar aine an réiteóra an Babhta san agus go raigh an chiad anim isteach sa leabhar an ocht agus siad fear lár Páirc le mní captaíon na fórna chanar ó riad. Council-ish le bólaigh Cormac Fitzpatrick. Lárnach go maith timpil 60 méadar nó mar sin. Níos lúna sin 5 méadar las ón gúil an ceantan búilte go háir an ceantan búilte go clí teachtain bhíoga aris an drasnáil agus mar a deirim an bhearna i gáir dúgus an drapan tábhar fad. Dóna é le náir ceair agus go léir tíómar go le fábla san chiad le. An pas láimh catamach go taobh san na Páirc John Murray teachtain cíad na Luimneach. John, cearann sé an dreimar a gomáin chun sé ceann go dtíon cúing a hálan de bhfuil an Páirc fearla mní ar a dalamh gan slitar mar se an cosantóir díana go maith an Babhta san amach go dtíon lelíne tas a Tiobraid as san ceann fada clíhánach eile is spráilóla spráilis na tasa an ceann clíhánach san ach díanta go maith an uair sin agus na cosantóirí agus chalíos díanta san Adam Ryan ar Jack Cosgrove agus é teachtamach. Alex Kearns an teachtamach tá sé lasmó tá sé beag ná cófada leis an stúa mór. Chorgach an aidige nó me sé éigéirige chuisteach óscóir a chúil nó sé tríal ar chúilín fada míad níos. Bhuiile láidirige sé bhuiile áirdige leis ceansa dimistí ar éamh na láimhe deise agus leanan scíal brónach le mní. Os na híirechtaí ar scórna. Árann á dhéanamh go bhfuil sora bhfuil cilín a bheitlaí ar teacht an Páirc agus go bhfuil Dara Ferland a duine sa chluí eile bhfuil sé siúd bheachtasteach a rís. Bhí sé siúd chunach ag gcuine corcaí as bhí sé anna bhachana íos an na barcaí chuomh ach bhfuil níos sé anachta a hansáil in isce. Bradan sin be an garad ar dúis an san go bhíon lína lethasig be gáíonn tí hálan san William Lewis go dosí fós an dul chun cín an cosantáir fan óir leis fós casan sé timppla chun sé cean san go dtí Jamie Armand isteach agus sí bhí lei sin. An scóir Babhta san an scóir an Lantasí. Garad an úair seo le Tuan, Garad an son go dtí Jack Cosgrove amach go dtí an Fiáin agus seo chuin John Murray. Larbíl go dtí Eamon Richardson, Luimneach Mansa ag a Luimneach. Fós a dul chun cín. Dianta go maith Richardson. Dahad slát chugus slát dianta Pas go taobh san na Páirc an Lantasí cáil duine trasna lehad san sorcha agus ceann san stoppa ag cairg Cormac. Dianta go maith cúlbáir éimredáin an Babhta san. Díirecht má ócáil duine ach béidir ná raibh an neart chuí in san Páirc agus tíon Penny McCormack go maith do Fort Láirge ar dul Ibredáin. Deach go láirbhíl gearamach an Luimneach as trasna as timppla as fial.
council an isle saide isteachchaí chuine ná de lehaistí dianta go ag an dosí an iadíach dianta níosar an san ag ferthbradáin léomhlána agus é takeí leis go teir san na Páirce. Isteachchad arbú ferna éana an siad anmhah chuna an ferbhreise a fiú comach san ceanna mú seansan sa ag John O'Connor agus ní bheith an airice isteach amachlainn in Cúlbáire. Jamie Árann as to Tráchtaire Seochain started with Stephen Coleman but really Coleman Mátá is on the score Gaundas and Babhta son ag Stephen Coleman of Páirc na Siúra. Dó héine na náide ceathar dó seacht sinne trí chulíine idir na fórne agus bhfuil ní léon áras a bhfuil sé trílte ag bhfuil sé trílte ag Tiobraid na bheith an cín ach tá lirit san seans na chur mú ag Luimneach a meach fiú bháin in lecha a crín a bheith ingaracht bhfuil áitéigen sépéigen don tal na lech fé mar atá níl na scór na áilecha dó héineag le náide ceathar agus timpeall 10 second nó mar sin fácha in san céad leinis. Anna Garden Dave Lina, well, take Eddie McCormick, kind of Shane Bader in Glama, Mario, the William Ackman, Neil in the Dulgroma, Schnee and Chiuno and Carol Cow, Atakarama, the council is together, a fair Luimneach and Captain on Ahoin, Connorolian, the Stackler wheel, action then the La, Sean O'Shea, say Shane in the Meadow again. On that, Dienta, Gustasta, Goodisha, Tiobraid an dáchúil buí móra marathe iad san ach an áíirih de bhí na tosathe rómha agus de Tiobraid a dulcan cín í numarcha spáis agus na tosathe is na hógadar an dáchúil san agus na cúlíní i bhfuile na Páirce tá sé templan Luimneach éon chruineas agus Babhta. An scór lehama Tiobraid na dó héindiag Luimneach an áide ceathar. Tiobraid na glúise fé spásan sa ag fel an diaadmhisteach ar a gól agus sinéad flagra sinéad glúise sé sin Luimneach a rís dianta go hatsan ag bhí cheardiag chail duine ag chasa agus ag gaimsú cúlí hatsan batún an áí ach cáir teachtaí ag comá ó sin an fersa cúlí eile Robbie Ryan an council ó ina géir go agus rális na tosa an council agus chuin sé spás Seochain Jamie Árann, council of Bulaga, Count Aldinger, and she came to cry. That's not good to do. False of the that about Craobh, should score, Tiobraid. Rishi, should force a book with some Luimneach Duncan King, Robert O'Farrell, which in council fighting it. Well, the 11 tallest station yonder, no, the tallest, no, should fear who's be a chidai chair. Paslavish, Dr. Spasri, Chancellor, and Tanacool, I got Sinead on the other hand. Today at another account, Isha was scored to see him. Passity of politics. So, to the dance, I should just
Taco going on Corpig, go will Lina Boyle, he didn't afford and Sunday Clahama, come to Clark and Keen in a India, the Hena De. Agus the Kilocks run, Gur come to Florida, right for Stacks and Canish, it's come up Tiobraid, Agus Corpig, the Hena, in some Malta, Lake Canish. Sniffer the Cavish Stack, fair for Clark, he's in so row, flowing, Agus Asian Dinta, on Tom the left, fell on to him. Luimneach. That's not a sheer. Craobh could have get Tráchtaire and son. Galna either stack a draw the grain. On some supplements on the again hours. Get a knock then to them. Luimneach Council at the Visons ground. I guess I wrote the in Luimneach. I was starting with Páirc Carnage to go on that. I guess got a shoe the dinner and college. Agus tá Robert ó Ferrell a hosnig comas an dus na Luimneach instant here le Sarahol galar an bhí crinne siad agus an ceansan is le tógant ag Robert. Go héide le náda ceir. Hard agus idir na cúdaí náda cúdaí. Leis an bór an eis de réad chéile hóta na cristáil. Get a cool land in the foreign. Eddie McCormick, Jack Cofada, let's do the pillar. Augustin, so the schooling chain, the goalie, the cow, the titan, all score cool, the mini, Diantacoma, August, fight to Gumas and son, a Galax Cairns, the Macri and Sheehan, living up here again, a hood to Mackinson, Sean Duff, Sheera Henshagger and Gold Body. Well, last night, Sheera, come on, try it. I can Gold Body, Diantacoma, Cairns, the Diantacoma, Cofada, Lishanina. Dahat Mader na mar sin, Tels on the Páirc, Farlar Páirc, Conor Ryan, Captain the Fortna, Scat game desk, Conor, Agus Ceall Marker, Stack Drona, that's right. Dear the desk, and some one of the LA Luimneach station, Darafar, Forland, Farland, Castle Temple, Davla, Safe to the Darafar, Number 2, John Murray. Number 19, Mike Handy, Matty Rickett, for this number 9, Aidan O'Connell, and number 22, Patrick Carney, number 11, Derek Gleeson. So true no, Umbis took a staff, Luimneach, Igansas, Comalek, Yanawa, Dieter, Gripsasa. Agus well, we low fighter ka, agus chance ka better curlen a good leis gansa koma. Will it shaska going meder and have an ordan wood and so have an vover. For the nGael, wood to the magnet, the German Robert and counts and knee my leisure potential and have the law victory. Eddie McCormick, Garrett, Yoshi Counter National, took a show of the Father Marcus and son. With Tiobraid in the Páirc and counts at it and took a quick slatamak. Oh, cool, Luimneach, fight Agus Palais, in the lads' cushion again. Johnson, the Jack Cosgrove, Chevake, check I took it, check I took it. Cal Dackinson, the fair, Tiobraid, favourable one, Devlina, Rahan to go more and Keen, she finished toothfest the chance in the shin. Agus ní bhfuil cumíon rock. Marach ó Luimneach go láir na Páirc. Brett Town ó Tiobraid na Céadaoin, Ferrell Luimneach díana go maith san, Robert ó Ferrell, Gael trídi go an gcéad, Buchamach ó gúil. Phil, ar an slifin fós na cup, Páirc Naisí, Luimneach go Ferrell, bhfuil siad cealsan, agus bhfuil díire agus na dógá hédig an méiteoir. Agus Stolim go make autograph ele. Your henche le ferki dimo fadus Henry. Agus Stolim Sam Rowan at me hestach le on retor. Fulfil.
Fuair an buile, is a thugam buile séir a charíis an galar son iarachtaí Luimneach sin gá ceann in íige chéile gur múnisecha agus ceann fada an uair sin ó Mhaoir ó Paddy McCormack agus díanta go deas san ag tudá i lár na Páirc go pastor ba gáí róada, róard, róchróig a charíis Luimneach go éh leú agus iad ó fadal i go seige ar a géadéireach agus díanta go mhaid Jack Cosgrove ceann isteach sa spás an díanta go mhaigad do síocht second will go Luimneach John and Dolph Reto is na dog ga hedige and they will stop again and na Árann ga í Mhaoir will Reto le chahlisteach at a story go with or leisach or lehosí Luimneach Díor is wingansa scór bháin feice in san tarna le cúig nómad go le methe agus scór san a tacht ó Luimneach a chun cenne cúil blán idir na fórne. Réiteoir a ráilis go gais sé an Páirc ágant go agus go féiles tactisteach arísin san íon géad brise That's a flight of nation to the dawn and Tír Áris a dí agus John O'Connell takeis siar hen sin leis an Iara agus an ceann clíhána chasna na Páirc a fearr i bredáin na tactamach chun cín agus chun tosa gur a chéile córaigh asanse timpeall éirna citóga ceannáling isteach bíon lína lá tosaigh sné is dúirdim Jamie go Jepas Wilkinson Calís dieta buntáir Craobh go méadúir a mé gáil leis an mutóirte béag go eBay go scrúpáilta isteach san nean na dála an san agus an tíú cúlaníis chu an áir Patrick Ryan agus Story go Robbie Ryan a fún an cún féire a chun an chmáis agus é dolisteach san bíontánach an ceansa an gáil sa agus aris go dé lé gada in isto go blá. Fiar scealch ar plán a scór agus a réfácha, trí am dí fedfácha, éidir san é fehe na cúig. Ceir éad scór le in tugadáin ná atá ceann dain séireach is tígidir berte. Díanta go mhaig fear Luimneach an chaléis díanta an táir san réiteoir dína an táiste testáir an gáilsan gadathe go cúil an angaí agus díanta go mhaig is descúla is descúil Nesblach is kunt mas mal het onbrennen daar tijdig sé gehoord lappen moer san eer gas sé tempel is de sé bolle gan aan. Ik in de Páirc in isli. Dan hier ik kan sa value. Dit ook dat staat. Die look zit een klibbert forbert we wat doen shit. Hier al bescheid agus de héin adó go tappaigh agus in is tá slitar methe I bhfuilach a rís tá déanúir beidir ré timpplair fearlimní ábhailú féar agus é tactamach trasna go taobh in na Páirce agus áram san tá leála áinbe. Fáilte naisiú tubadáin iad sumadá go chuin ábhail in slitar Rátáháda go déanamh san réiteoir agus an ceantar fadaige agus Chancelis Luimneach na línte a glama agus bhí Alex O'Keefe chuoine bheith heachtamach a Johnson níoríon agus tá sé tubadáin ina lehéin anna gardan de bhíon a rééis siar dú Mhaoir í lábí seachúin tubaach a dulcan cín an scitar ana gomáin fós a dulcan cín bhain chuir sé oscúil ceann an chosantóir agus bhain le corcóise an san ach dóhain na stáirim chun an gomhachar an réiteoir agus raig an ennim isteach I leabhar an réiteoir an Babhta san
an carta bui planta cosantóir Luimneach an úr sin. Boys, keep going. Well on, Amy. Gur be Jamie Coughlin a fór an carta bui an son. Ceansa. Na bhula. Go crín stólam leis agus tá. Aris a drasnáin. Ceann eile a Hubredáin trí a dóiag an is a cosan a héana cúig a tá glynu. Bach a tacotel san na Páirc fer Hubredáin agus an lappa chu san léir geisiú de bin Adam Ryan ach de léim an slitter óna gáil agus amach charis an de blina agus mé. British that's how James Coughlin the guard on Donovan son. He's an academy. Get up for the position. All the minute for the second of all, and you're heading and split the back. And they told him Friday. And they told Ragnarsson. And I don't in the veil again. I fear it. Talking chair mark. Irish and Dina. Agus British that's I think on the limit. All look go centimeter better. A bhíán sa déir hir ach tá feasta Siarlíne agus tá Robert O'Fadden leis an gceann sa gceanna. Is dat sa spás. An féidir na Jack Cosgrove go ceann snáin. Jack a tap tréan. Díanta go maige. Fear bháin go a gáige. An bertlaí dhégan is. Fós an dulcan cín. I díanamh is Dr. Cool Dimmerdawn. Sin cool únta Jack Cosgrove. Sin cool únta. Capas agus é réthe dróid fitir ná bechan luas aige. Ach dog sé bertin I dhéag. Chur sé slitter a gomáin. Agus thug féin gúil má dhéin. Ní thug sé seans na rás na Paddy McCormack. So sin gáchúil in is dul Luimneach crut a bhd éan níos fear ar cnáil a scór. Trí a dóiag na dó cúig. De gúlín atar inis. Lis lesa ag Tiobraid. Council lastig de lína 65 méter, ceann garad isteach go lárbín, bhaid anna sé níoig, mar tá sé cléirí dulcan cín, tugann sé council go fada le Jamie Armand. Jamie Armand siar an council na bhúla ige sé cléirí ón tíán, ón dubhlíne agus é clean bacht, a ceacht le fálam ag aimseóirí Luimneach ón Grimison. Mach Babhta san agus an spás á héanach a dulcan cín arís tá Bernie a réon na lágus é álann san anna ruair, anna iireacht ach an ceann san mar a bhí trádóna agus mar a bhí ag le héile imithe fian lasmán. Ceann á Paddy McCormack amach an sa do Hubredáin agus an san an ceann eile amach ó scóra tosaí. Díanta go ag Jamie Armand go seanna sé dheoig sé leis ar a blina an ceann san bhúla Robbie Ryan an úr seo bhfuil sé go le cóchas deach díl ceapas go leis an gargan óach san déir hir is lasmá a dhéimigh iireacht Robbie. Dechar Robbie agus Jamie Armand a hentóna chéile leis an trígad bánach. Bhfuil gortú éigen ar chuis Robbie tá sé gléchar ar chóir leis anamíide agus seo chuin Luimneach a dulcan cín an slitter ar a gháin in caithal den íon fós dulcan cín ach chuid dúig go slasta an san agus na Tiobraid ceann teasta go bhór níl an deidéir glanta na ní mar é. Idir a seach sné James Coughlin a dul isteach. Ní evan skinnig a James an géad ar fós an dulcan cín an flas éidir put out chmáin a chun leis. Céiire well, the hope sé goúir ar na cosantóirí James a chamáda a hanúir sin agus bhí ar Paddy McCormack an sábháiltaí an Mhaoir chur sé mar charis an mánaí sa big bud seaca cúigán dul Luimneach. Well, lehan sa James ar dúis, lean sé leis bhí sé buachta, lean sé leis go fóil an tarnúin agus an tríúir féire gur anig an cúmáine in gáhar ar Tráchtaire. Robert O'Fadden. Council bhfuil go deasa ceabh council príomh díal.
a siad siad. Ní hamháin ar go hesa ach ar an bheachtas omhaláin san a bhí Luimneach siad aspra tradition ó bhaile chéad an rág bhailis. Captain san a go Mariol ar na hóna dí le déanamh ag Timberlán with Robbie O'Rian a Victor Bark agus get a Dr. Stark. Captain na fórne Tomáí Siútear ó sír ó Dunahu. Ceann Garad agus an son a ceann fada ag Timberlán. Isteach go dro Árann with Berto Timberlán leistig de chóla le maní agus an ceann son chutha isteach go bhúla agin. Ó sé ráideach son ináidíre Bert a chuil leistig de lúdach agus an ceann son chutha go cúil an angaig agus well is tólim gur féidir ará nar a bhéimhil Timberlán ach puin sin éála sa bhí ann. Cormac Fitzpatrick an Babhta son a chur isteach so fágan son go bhfuil na Timberlán cear a chúil is trí cúlín diaag agus Luimneach ar gá cúil is cúig cúlín. Níos mó ná dúbal scórna agus ceithre údan go heith fósfácha. Go hálaigh san an Babhta son ag Owen Brosnan do Luimneach agus an ceann son gur ag eagarí Robert O'Farrell ach a ríis Shanna Scéal lasma. Ag Paddy McCormack an Babhta sa reis sé fada. Agus an ceann son na tite go lelí le hosig. Lecham rús go maith Luimneach dómh hénig. Siar go dtí Jack Cosgrove, tá mar cúla fór Jack Cosgrove. Tá héan son in chóir leis tá Eamon Richardson. Slitar an a dalamh. Chétach na arda. Ferran Dave Líne, Nganzi Goram agus Bui agus Tigan na Timberlán le son. Bhfuil an sprug sin ceann últa feile son ón Dave Líne agus fós an bhearna son á leanúcha. Luimneach chálam de bhfuil an Páirc, Robert O'Farrell, dianta go maith Robert, Farabháin go a gohaige, fethe slát, trucha slát dianta fós a dulchan cín, an slitar á framaisteach an dróna das é ag éisiúd agus tórim, gúilte sin glanta agus na Timberlán, a sé mi hechan talún, pénéring tá ceann náisiúd Luimneach, casa timppel, steach lárbaín, bhfuil sé Luimneach go fóil tá an uair seo ag ón Brosnan go hard agus ón Brosnan idir na cúlí. Scorma, Babhta son, das na Luimneach. Cé go bhfuil gomachchan cír gomachchan derig ar chlár a scór, cafa rá leis go bhfuil daimach na scórna a caiite chu, tóga chu, machchan fle a bhaid níos congarí. Seo chuing fanna clíháireann sa Luimneach, go é bhaileú, casa timppel, agar, san pastacha, isteach an árbrí, idir teachtamach leis, tucha slát dianta, dahad slát dianta, fós dulchan cín, agus tá sé leis ag John O'Connor, a feire ar na cúlí ach an san, bhíhar dír a chleach díarna, ó dag sé a chamáin ba léir go raibh sé dul lasma. A ruaile a dhéanamh ag Timberlán, go bhfuil Jamie Ormond ó bhaintecha, agus go bhfuil Declan Levy is dóir Jack Hayes ó bháchaidge. Ceann Garad a ríis an bhúlbáide. Ceann san nGael ag Luimneach fannaí. Tá an cosintúir sa bhreis ar an de bhfuil an láircha tá sé bhúitigh Timberlán na ríis, cantar amach an pás agus go háir idir na cúlí. Sin é an rud. Má tá an cosintúir sa bhreis a úsáide go chaig sé na cín sin atá titim ó scóra cúil a bhailiú. Sé an tosaí a bhailí an ceann sanna a chahamach agus go dtíobh castaigh in istóir a chur an ceann san Páirc sin deastáin. Luimneach an ceann san bútecha tá lápáirc ag Captain Conor Ryan. Bert na héanpul, trúr na héanpul, chaléis déantar Conor Ryan agus bud is éir ag Luimneach. Stalíochta ar siúla go dáthaíomh is an sunna leis agus na chéalaí chóirigh an grada, túir, ráileo, dúrú. Is leis le tógant ag Luimneach ar ag an chóir le tucha
igen réiteoir do Robert O'Farrell. Ja, as het fós gáilta. James Coughlin, a hard, agus go trí. Ní an búlabas é le cosint ó loch lenú na libin. Bhuaigh cúla in na fórd. Gríomh coming, is sin bhuaigh leamach. Gráinín leis duine ómad fácha le himmartin san chluicheansa, agus an ceansan na dolisteach ní an an tosa go rí sin leach an úsig fearr le minií baile ag a dubreadach an dolisteach, fós an dolisteach, fós an déanamhisteach ar an gúlmann se cumát a ráda, bhail tá an stitir méthe chun talún, tá an clibirt, rugby, well, bonathe, agus féir sin lácúlaí le minií Jackie Dwan, ag lanan an ceansan amach, aris an daim líne, éab an bhóthir an sa, bhóthir na hínse. A harú bhile, dhéanamh ag Tiobraid Adam Rian ó Rugarí ar a bhéna tacht an Páirc agus gfuil Jake Dodlin Howland a tachtasteach. Howland a Húlahan. Dan sa steach an árbhíl Tiobraid ar nunsaí, níomh íste súsa a ghéadéireach ag tuchting ar an tanna ceann Charlie Ryan a déanamhisteach. Trasna fóil bhí lámh Tráchtaire an réiteoir léireach san amú ach beag an bunas ar isteach. Lucht banisteert de Tiobraid hís fóing iad fós a gháilt an caiisiad rála go caiisiad leanúnt leotha ní gá gáil bhé ar ceara chuideag na dóilseacht agus ceara séideag na dóilseacht ní. Se sin spéidir ag honnadathe ó Tiobraid well, míonach a hispáint as na brawnóirí comach san ceansa in san lelí na cúlan san bíotta go ag timp na dublig ar dúis ach chun scoitir go meachtasteach san clibirt ar ríis a na camáine dolisteach na tónacha ón dáhéamh dolisteach ach an réiteoir is séide ní stapúla an Babhta san. Chaisteach go tappaí ige agus feite ar an gcéadaíocht san ag fearlamí ach na feite leis agus san Tiobraid agus san Pascal go Gráinín scíal sáinis I gcóin dúgan dolisteach an árbhíl an ceansan á bhúlaige agus sadar a dró cúil agus an ceansan ar achar sin deisnáil go maith. Ceara seachtaí na dóilseacht. Sin bácú na stegúlíide do na fórna. Náríide an bharnas náríide ó héamh scilbéidirach go háirithe ó héamh an finish. Sé an aspect finish a bharig na libinní. Babhta san is de grúb sé únaram a bheith John O'Connor páirt an Babhta san. Solim dar sé go níl san mailís geachtarúm sé go túlach ar an dubradach agus Tiobraid fós an dalamh agus anim chéan I chrúthúil I bheithe isteach leabhar an réiteoir. Brendan Cummins gan áras agus Fintan O'Connor tá I bhaid an fórna seo dosta Tiobraid bert bhfuil anim an áidir ó héamh do banisteachta agus well job má dhéanamh mar beag Tiobraid leis siad I cáilú das na Babhta leis sin iadidir I réad túris feiting bí ón bhleithe san a Gorcaigh ach má bhfuil chun an chláir siad Corcaigh agus Tiobraid a bheith Avec son Babhta lechana sin ceansan á bhúla má féin Páirc ní chailid siad mórán sé ómad go lenúir sin fácha ar glog ceansan teachta nús hit sé óláimh an liminií ach fós tá siad gíige bhainú agus déantarcha agus feite go an Babhta san ag John O'Connor passes back on árbhíl go fadar a James Coughlin did it strachan as bert strachan na bhíseas fós a dul cín an lámh Tráchtaire ag an réiteoir tucamítar neis agus seanna lámh á dhéadú ige isteach a drócúil libinní ín sin dúing buile sé agus na libinní agus sé
Even a cheater. Roberta Farrell, a whole council. Nish, Raisha Ishel, the dog shall go in. Raisha Ishel, I was young. It's stuff I speak. Fair, block out the back, little man, I was Stocha agus tú Páirc lá a scór le séó a dúmar sin fáca, go raibh sé chumá ag túir féin gúil an úir sin. Ach tarí Páirc a teachtamach leis an gceansa agus na Tiobraid agus an nimirtá éige go taobh le na páca. Tá sé go Tiobraid an déanamh líosteach agus an géirí slí agus ile a dhéanamh do héin ach níor éirig leis an Babhta san is tóir go bhí an tunna dí go bheith Shane Ryan a chuir an gceansa Nothing to do. One Braslan, Bokamako and Gunia, on Lina Lord, Tráchtaire and the past, it's hard to me, even Richardson, Duncan Keane, right, struggle, like Farabrador, and say, Harry Contalo, on rate or dear, was about him up with a say, Dollar. Finish the token to store James Cochran. James, well, Kegel Gradan on the Luimneach Tranona, she James Cochran the Ned the Legra, nGael the Luimneach. Council now will again, I say, for a stack of draw cool, I guess the council could have had a should dress on again. The Antagama, a fair valiant ruling about the sun. The fan Tranona, Eagle Luimneach, Shakut to the Dorn, Panatadina, and so he's likely. Tasha Shane Theory, a whole of Mumhan board, which is should clean the door and go win tall on the score. Hang session, they should not fear the his flow, it's going to have that Yanach. Tactamach, a Ruhanish on the Lina, Long Cool Jane, Lina Lachul, Galar na Páirc, Fossadal Keen, that's all Lorganish, Sean Duff, the last action about this, Luimneach Check, well, plug the talk, Tasha plug the got Kalisha from Sonigus, the Tiobraid, August Big and Willis Air, a dollar stack, a draw cool in the Dorn. And Sonish, well, very Lina Shask. Neither. Carrier, James Colin and Ursha, Misha Sasta the Coolin, or Grishestach, what did Chid, Tiaplatie, Nilach, the Began in the Kush gone over to get. Togishan Coolin, Council Bader, the Cook Lasma, well, Lannon on Tispon this week, when it's Schneet, 10 of the one with forward there, or pay chance in acre. A bhí ag Luimneach insert leisha, bhí gá le Credis agus ní raibh an Credis an le feiscitúra. Ceann fada a Bradorn ó na lehéandan isteach an drón cúil, ceann sa titim ó scórin cúil mhaire, a ríon le siúd, churamach ach níos machtaí na garte, lehansan sa béidir ag Bradorn mar se feit an eis, istigh sa spás rás an cúil mhaire agus an tosaí dianta gama ag Alex Kearns. Near Alex Morani and the face the coolie, because Doc Harris Tranona, August and Nari, Chuckling, Luimneach, needed again. Council Nish fighter, Dara Fairland, Stock of Drona Dassa, fighter National Baltison, Luimneach Leash, Past Lovis, Umpalder, Keen, Tagan Shellos, Killian Begley, Killian Begley Baltison, Patrick Carney, as the council would. Yes. Arwela Yanam Eke Luimneach, every fair tree, Michael Leo, Doc Rucheli, Tactus Jack, Agus Captain for now, Winter Luimneach, Stick on a Ryan attack. David Nomat to Martian, that Gra on Falka, on Classa Mehe, Mark Mortis, Lefada, or Giedla in the Auditive. Agus Chuckling in Ish, Council Brishton was Ege Tiobraid nach Luimneach and trade agus Council second o'clock and fighter national Ege Tiobraid. Even if fair tree of some
Shimmy Patrick Ryan, Stefan Army, Force of Duncan, Tarawan Karabaga, and some Paslav Macotel on the Parker. Near English and Dimble against Macdu, and Captain Kiano, and the stay at a shield of Luimneach, Hagaramakis. They hated Force of Tráchtaire Keen, Pasamacotel in the Parker, and Garamakis, Native and Babhta son, Jake Donlan Houlihan. The Tiobraid Council of the last Chino Madame Brescia. Quick second year, Masha, August and Chino Madson, Force the Hemactons, August Force Shield, the Tiobraid attack in the Dulgumach and Keenish and Baltas, the Dullishtack and John with College Theatre, Talk College Theatre, and Adon Theatre, August Billisarish Stack, Tiobraid. Craobh is fechaculi in the veganism of Mumhan culture. Tráchtaire chuli in the cardiac. Nismo na doubled. Nismo na go in it. Agus, but later a job is Tiobraid a veg again. A job is Tiobraid a veg in Brown Collins, Agus and Fulfil Craobh. Now the toss around the whole kid Cheshire, a Tiobraid the kid, the head, the Canish, the Craig Canish, it's a Lalina Hussi, Bertone, Abradon, Aktashe, Owen Brasden, the Luimneach, Johnson, Godfather, the Dahi Fairland, the Stackaditions, Force and Gary Gas Macdu, and Paslova, Father Talon, which are combated, Fena Smack, John O'Connor, Bobby, Lecture Log, and the Donovans in their coma, so big Willis Airmack, Tiobraid. She Paddy Winnigo, Paddy McCarr, Tráchtaire Mac, she should go a vola, Temple, who had a good made in the machine, a Mac all the cool pain. The Corbugly, Hella Stirda, they can count on the guard of the cool Luimneach. Mhaoir she, Evolis atrocious. Or the Hege? August count, or the Tim is a turning. Féin Draslan, and that does he takes the Carno, August and Billisarish Eagle. Next gardens. Where to get? The Lord Páirc. Took a Lustenson, Ego Ferrell, the Luimneach. Stacks Boss. Good order, the other called in here about the sun. After being all the command of our parish and they've been August, well, they've been either go corner, August, tougher, Hibladon, August, Shackling initiate as he had attacked the mark. Yes, Árann Slisha, and then Shahan Cedar, the corner, and the tail end of the park, having the topic, dear to come out about the sun, he gave it a fair door. Patrick Carney told Feds Spurgard Scale Luimneach in our leaders, Grodshot, Fefe, the Asper tradition. Agus sé Asper tradition, a Varigan Octid, a Varigan Guinevere Clargate, a Varigan Guinevere Claudia. Tá Chinomat than Uncle Gorta Imerha, Agus an adult dinner, Kahede, Egan Raytour, she Sean Black for Clargate, Scorlina, well, pick the Tiobraid sauce the lesh, could have shed him all, and look Ladon and Luimneach. Craobh is Fechaculi to Bradarden, a door hooked, a Luimneach, in our Iriv, a lead and mage in the Rish, Shete, a Mocha, or fear truck tradition. To Bradarden, a Gumach and Keen Masha, Carafe, a door hooked. Tiobraid like Lucian. Oh, favourite Spórt so I can find the other stuck on a goal. I'm a Sinead Flagra, Sinead Lucian. She's the Luimneach of East, the Antiquanson. He gave every cardiac, called Denny, a Casa, August, a Ganchu, Lee Manson, Batoon and Arrann. Okay, Coward tactic, a tactic, Coma, she didn't first of all, Robbie Ryan, and Johnson. Oh, in the gear, go back. I left the Tussa and Johnson. I was quite a chance pass. Shachuing, Jamie Árann, Johnson Abuliga,
Oh, count all the good. And she came to cry. That's not good to do. False of Duncan King. That one could have gone, yeah, she'd score. Then score. She'd on. Shit. She'd force the ball. Could some Luimneach Duncan King. Robert O'Farrell will she counts and fighting it. Well, the 11 tallest, there's a young there. Now, the tallest, no, she's fair who's being she'd like Cherry. Paslavish, Dr. Spasri, Chancellor, and Tonnacool. I got Sinead on the other hand. Sinead on the other hand. Count Isha. Most score in Tossima. Pass it to your public. Take a dance in the sport. I should just College get that Babhta Craobh to get door. And they call it Babhta big of the eBay. That's like a scoop out there. The end of the mic for Luimneach College get their thoughts and they told him the thoughts get the story of Babhta Craobh. Yeah, the heck. Fair one going to go again. And back to the Iomána. Most of them could keep. At the end of the start to pull them done. Ah, shit, cool, that's wrong. Jamie Árann, Shear and Council Nabula, Ige, Shane, Cleary, on Tihan, on Devlina, Agus Ekbadon. Istach to Árann, Roberto Ebradon, Lustig the Cool Elimini, Agus and Council, but Istach to Cool and Agin. Oh, say, no, Full Thaw, and Ursha, Igo, on Brasnan, Gahard, Agus on Brasnan, Idun the Cooley. Scorma, Butson. Doesn't they will in the Lord for God, I shall booting to Bradon and the Rish, can't tell him I can pass, and it's hard, it is look good. Sinead Rod, she had theory, a whole of what they had bought, which is should clean the door and go win tall, on the score.